I pozdrav svima ljudi, danas malo domoge. Kao što vidite, danas imamo malo drugčije igri, znači ova je Need for Speed No Limits, znači 14. smo level. Sad ćemo pokazati imamo aute, znači imam Ford Fiesta, Subaru brz, Leta 86, Golf GTI, BMW M3 Quip 99, Mazda RX-7 FD, Subaru Impreza Vrx, znači ajde idemo njega nabrijat. Znači ovo je drugčija igrica, ali nemojte se bojati, i dalje ću ja snimati Minecraft, Sliderio. Da, znači, u komentare pišite još kakve challenge želite da snimamo. Ja ne znam šta da snimam. Ajmo, možemo urediti koji autić. Ajmo, što ćemo dobiti dana. Ljudi. Znači, ovo vam je najbolja kuća. Sad gledajte sve što možemo dobiti. Ste vidjeli koje aute? Vidite, samo gledajte koje aute. Držim fige. Te Bože, ne treba mi Mazda. Evo, znači, samo kad tu dobijem još bolje. Evo ga ću se kijelat. Tap to open the door. Aj, tu sam moram da bi nešto korisno. Tu mogu Subaru Imprezu nabrijeti. Znači, ovo mi je najbrži auto, sam 354 km/h. Tu moću rebuild. Yes, poboljšat ću si. Gledajte. No. Znači, ljudi, ne znam šta da priča. Crno tržište. Ljudi, vidite šta ima za kupiti, ali sve je dosta nekako skupo. Neću ništa. Tu ne, mislim da je to za nabrijalo. Ne. O, ljudi, vidite kako sam glup, sasvim. Mod shop. Znači, trebam biti 15 level da mi mogu. 250 koji mi mogu. Ja sam mali paradajz i živimo party. Jedno mi se očita. Kolori. Really? Ljudi. Ljudi, ste čuli petardu? Ovo je dobro. Ljudi, malo me uplašila ova petarda. Nisam ju očekivao. A sad ću mi BOOM. Ja se nadam da je to petarda. Jej, imamo nove gume. Ljudi, ajmo na utrku.
Joj, da, trebam biti 15 level. Ajmo kar se. Mora da budem još 50 level, znači ćemo pokazati kakve smo utake. Hunter. Rušan out. It's too easy. It's too easy. Znači, sutra ću snimat, vjerovatnije, sa Imanom Minecraft, ili ću opet sam snimat za Speed No Limits, ili ću neku novu igricu snimat, ne znam, ljudi, iskreno, ne znam. Znači, ovo mi se sad očitava utrka, evo da malo čujete. Čuli ste zvuk mog auta, ali ipak moram igrat malo to teško. Bez nitra mi je teško, a vidite kako ga sustižem, vidite budalo di je. Gledajte kako ću ga vidite kako ima 250 na sat. Zato što nije dovoljno rano, vidite ovo. Ja bi ga trebao zaobići. Više vidite ovo, aj bok. Nismo više prijatelji. Evo vidite kako sad on iza mene ide. Oooo, koji ulazi. I pobjeda! Jeeeeee, jel smo šta dobili? Ljudi, evo još malo, sad ćemo biti 15 level. A Volkswagen je glup. Bar meni. Ajmo rush hour, onda ću vam i pokazat. O, opet je easy, pa ljudi, vidite kakav vam brz auto. Oko se 3 auto, znači sad se trkujemo. Vidio je zadnji 293, ahaha. Znači ja sam uzio jedan auto, 831 prvi. Znači kako je brz, znači sam 450 sat. Ajde očitaj se da mogu svojim ljudima kazat. Evo mi je najdraži kad moram ovako to ja malo gledam. Opet neću koristit nitro, ja vam kažem. Ovo mi je dobar. Toyota je to. Ovaj vozi. Ovaj vozi. Vidite, bez nitra, ja ću nisu svi sad gledajte. Ode ja iza ovog. A sad gledajte, i ovog ću sustići. Džabeti momak nitro. Znači tu možete poginiti. Da. Ako se prejako za... Hoću ponoviti. Zagledajte ovo. Ne, ovo mrzim. Ja zaboravio sam kako se koristi nitro. I onog prvog moram sustići. Sad ću ja početi susticati ljudi, sad gledajte. A ipak mi treba malo nitro. Ne.
Sad ovdje probam malo sustići. Driftao sam. Ljudi, idem na 15. level. Yes. Ste bili mogu za turnir. Ali u sljedećoj epizodi ću turnir. Dup. Get well. Get well. Get well. Chapter. Neću, već imam taj auto. Daj malu easy. Epic is purple and legendary is yellow. Vidite kako mi se malo duže očitava. Ajde. Opet ja glumim. Imam 35 sekundi. Evo vidite kak ja, sad ćete kad upalim na 250. Evo će me malo teže voziti, zato što kad je brzo vam teže idu kontrole. Ljudi, hoću stići. Šta mislite? Ja vam kažem stići, sada je to. 45 metara drifta. Dobro, evo ide ja na auto, sada slušajte. A to vam je običan klasik. Čekaj, stop. A to budala. Gledam u mene. I ljudi, to bi bilo to od ove epizode, ja sam morao sutra, bok.